Reka mbasuhuze mwese mbifuriza kugira igitondo cyiza mwese mwahisemo kurikira Amani TV. Nitwa Sale Hassan. Muri tondo turamutse tuje kurebera hamwe amakuru agezweho kuri iyi tariki ya 12 Kanama 2023. Ni amakuru menshi cyane tugiye guhera hano mu Rwanda, maze babwiye ko kuri ubu Shema Fabrice uyobora Ferwafa yamaze gutabwa muri yombi. Ese ni ukubera iki? Byose turaza kubireba. Turaza kuva hano maze babwiye ko Ambassadeur General Major Nzabamwita yatanze impapuro zimwemerera guhagararira u Rwanda muri Armenia. Turaza kuva hano mu Rwanda ahubwo twerekeze mu bihugu by'abaturanyi nko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndaza kubabwira ko kuri ubu AFC 23 rwose kuri ubu ikomeje kuba yahangana n'ibitero bikomeye cyane birimo rwose FDLR yewe na FDNB. Ni ibitero byinshi byose turaza kureba uko bimeze. Ni FDLR kandi babwira kuri ubu iri mu masezerano na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo bareba uburyo nyine bayirandura. None kuri ubu rwose yongeye kumvikana mu mirwano mu bice bigiye bitandukanye. Turaza kuva hano mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo duce mu Burundi. General Prime Minister niyo ni General Prime niyo ngabo nyamuneka arimo aragira ingendo rwihishwa Perezida Evariste Ndayishimiye atazi azikorera Kinshasa. Ese ni ibiki abagiye gukorayo? Ni ibiki barimo baraganira? Byose turaza kubireba. Gusa ku rundi ruhande muri Uganda ndaza kubabwira ko kuri ubu Perezida Museveni yanze ubwegure bw'umuyobozi amaze amutegeka gusubira mu kazi. Ni amakuru menshi aramutse avugwa. None se wamaze kumenya ko Trump ngo yahishwe mu modoka itwara ibyo kurya yikanze igitero cya Irani? Ngo Trump muri iyi minsi arimo aragira ubwoba bukomeye cyane rwose ko Irani yazamwivugana. Murabizi ko mu minsi ishize ubwo bashyinguraga Kamene nyine wa muyobozi w'ikirenga wa Irani, bafashe umurambo cyangwa se umugogo wereka mbivuge gutyo wa Kamene, ubundi bawutereka hariya cyangwa se bayishyira hariya ari ishusho oya ukuntu byari bimeze. Bafashe Trump, bafashe ifoto ya Trump bayishyira mu isanduka, ubundi bashyiraho ikiganza cya Kamene bigaragaza ukwihorera nyine Irani irimo irahigira kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi imbere y'iyo foto hari handitse ngo tuzica Trump. Ni byinshi cyane rero. Gusa Trump akomeje kuba yagenda agira ubwoba. Byose tugiye kubigana. Mwese reka mbahereze ikaze. Nitwa Sale Hassan. Gusa niba ari ubwa mbere nyamuneka ugeze hano kora subscribe kugira inkuru n'ibiganiro tubategura bijye bikugeraho buri kanya. Reka nze ngaruke mu kanya. Mwese mbahaye ikaze. Reka nanzike mbabwira ko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi umuyobozi wa Ferwafa Shema Fabrice aho akurikiranyweho icyaha cyo gutanga sheki itazigamiye. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitieri yabwiye ko Shema Fabrice yatawe muri yombi kuri uyu wa 11 Kanama 2023. Kugeza ubu Shema Fabrice afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kicukiro mu gihe iperereza rigikomeje ngo dosiye ye ishyikirizwe ubushinjacyaha. Shema yinjiriye muri Ferwafa kuwa 30 Kanama 2023 nyuma yo gutorerwa mu nteko rusange isanzwe hamwe n'abagize komite nyobozi yayoboye, abo bose hamwe biyise Dream Team cyangwa se ikipe y'inzozi. Nyuma y'igihe gito yaramaze ku buyobozi, uyu mugabo wavuye muri AS Kigali yabereye perezida wayo yagaragazaga icyerekezo n'impinduka uhereye muri ruhago y'abagore, y'abakiri bato, kubaka ibikorwa remezo yewe n'ibindi. Ari muri Ferwafa ariko nta mushahara afata, ahubwo ibihumbi 200 by'amadolari niyo yari kuzahembwa mu myaka 4. Yemeye ko aziyongera kuyo kuzamura impano z'abato. Shema Fabrice yamaze imyaka 6 ari perezida wa AS Kigali, akaba no mu bihe bitandukanye yayifashije kwegukana ibikombe bitandukanye birimo igikombe cy'amahoro, kimwe mu bikombe bikuru hano mu Rwanda ni igikombe cya 2019 n'igikombe cya 2022, byose ni iby'amahoro, ndetse we n'igikombe cya Super Cup cyangwa se igikombe gikuru hano mu Rwanda cya 2022. Hanze y'umupira w'amaguru asanzwe ari umuyobozi mukuru w'ikigo Africa Medical Supplier gicuruza ibikoresho by'ubuvuzi mu Rwanda. Ubwo rero reka dutegereze tuze kureba ngo niki kiri buze kuba acyava mu iperereza nyine ririmo
rirakorwa. Andi makuru yose tuzayamenya tumaze kuba twamenya ibivuye mu iperereza. Mu yandi makuru reka mbabwiye ko ambasaderi w'u Rwanda mu Burusiya General Major Joseph Nzabamwita yashyikirije perezida wa Amerika perezida wa Romania Vagan Khachaturian impapuro zimwemera guhagararira u Rwanda muri iki gihugu. Ni igikorwa cyabaye ku wa 11 Kanama 2023 kibera mu murwa mukuru wa Armenia Yerevan. Ambasaderi General Major Nzabamwita yashimiye uburyo yakiriwe anageza kuri perezida Vagan intashyo za mugenzi we w'u Rwanda Paul Kagame. Abinyujije ku rukuta rwa X uru rwahoze ari Twitter, yakomoje agira ati nashyikirije kandi perezida Vagan Khachaturian ibaruwa ya perezida Kagame isaba Armenia gushyigikira kandidatire ya Louise Mushikiwabo ku mwanya w'umunyamabanga mukuru w'umuryango OEF uhuza ibihugu bikoresha igifaransa mu matora azaba mu Gushyingo 2023 muri Hamburg. Ambasaderi General Major Nzabamwita yashimiye ubuyobozi bw'u Rwanda bukomeje kumugirira icyizere no kumuha amahirwe yo gukomeza gukorera u Rwanda no kurugaragaza ku rwego mpuzamahanga. General Major Nzabamwita yagenwe ku mwanya wa ambasaderi w'u Rwanda mu Burusiya tariki ya 20 Ukuboza 2024. Mbere yari umujyanama wa perezida mu by'umutekano. Yasimbuye retired General Mushyo Kamanzi wari usanzwe ari ambasaderi w'u Rwanda mu Burusiya kuva ni Lieutenant General Mushyo Kamanzi wari usanzwe ari ambasaderi w'u Rwanda mu Burusiya kuva muri 2019. Mushikiwabo n'umunyamabanga mukuru OEF kuva muri Mutarama 2019. Yafashe icyemezo cyo guhatanira manda ya gatatu nyuma yo kubisabwa n'ibihugu byinshi byo muri uyu muryango byashimiye ibikorwa bye. Mu gihe ayoboye uyu muryango wateye intambwe zirimo kongera umusanzu ibihugu bitanga wari umaze imyaka 13 udahinduka, kandi imishinga yagombaga gushyirwa mu bikorwa yiyongera. Mushikiwabo yasobanuye ko mu gihe amaze ku buyobozi bwa OEF ingengo y'imari y'uyu muryango yongerewe, kandi ko yahawe uburenganzira bwo gushaka amafaranga mu nzego z'abikorera yatumye intego wihaye zigerwaho. Kuva tariki ya 15 kugeza ku ya 13 Gushyingo 2023 nibwo mu mujyi wa Phnom Penh muri Kambonye hazaba inama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma ya OEF, nibwo hazatorwa umunyamabanga mukuru w'uyu muryango. U Rwanda na Armenia ni ibihugu bifite byinshi bihuriyeho, dore ko ari ibihugu bito ku buso bifite umutungo kamere muke kandi byose byagize amateka mabi ya jenoside. Armenia ifite ibyo kwigira ku Rwanda mu rwego rw'imiyoborere myiza, aho rufatwa nk'igihugu cy'icyitegererezo mu bihugu byinshi. Armenia ni igihugu gito kiri mu buso bungana na kilometero kare 23,743, aho giherereye mu gace k'imisozi izwi nka Caucasus itandukanya Uburayi na Aziya. Iki gihugu gituwe na miliyoni 3 kikabarirwa mu bihugu biri mu Burayi, nubwo igice cyacyo kinini kiri muri Aziya ndetse kikaba gikikijwe n'ibihugu birimo Turkiya, Iran, Azerbaijan yewe na Georgia. Iki gihugu kandi ikindi wakimenyaho nuko kizwi cyane kubera amateka yacyo y'igihe kirekire abarwa kuva mbere y'ivuka rya Yesu. Ni igihugu kibarirwa mu bifite ubukungu buringaniye, aho umusaruro mbumbe wacyo ugera kuri miliyari 31 na miliyoni 8, mbese ubwo ni z'amadolari ya Amerika, si byose cyangwa ni 800 we.
Reka mbere y'uko nsoza mva hano mu Rwanda mbabwiye ko polisi y'u Rwanda mu mujyi wa Kigali yatangaje ko abantu bari mu kigero cy'urubyiruko barenga 20 bafatiwe mu bizwi nka house party banywa inzoga zirimo izituje ubuziranenge ndetse inzu bari barimo ihita ifungwa. N'urubyiruko rwafatiwe mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Niboye aho rwari ruri gukorera ibirori bibera mu ngo bizwi nka house party bisanzwe bibujijwe ahanini bitewe n'ibikorwa biba bitemewe biberamo. Yari inzu yarimo urubyiruko rwinshi ariko ubwo polisi yahageraga bamwe bacitse ibasha kuba yafata abagera kuri 20. Umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali CIP Gahonzire Werarisi yabwiye ikinyamakuru Igihe ko abo bose bafashwe ati bose barafashwe baraganizwa bemera ko batazabyongera ubundi bararekurwa. CIP Gahonzire yibukije abantu kandi ko inzoga zose zakuwe ku isoko zitemewe gukoreshwa n'abantu mu buryo ubwo ari bwo bwose kandi ko abazafatwa bazabihanirwa nta kabuza. Yavuze ko hari n'abafite utubari bamaze iminsi bafatwa barengeje amasaha yagenwe n'urwego rw'u Rwanda rushinzwe iterambere ryo gufunga utubari. Yasobanuye ko abazafatwa bazajya bakurikiranwa ku byo bakoze byose birimo kugerageza gutanga ruswa, kuba barengeje amasaha ndetse n'abagerageje gucika abakiriya bari mu kabari. Kugeza ubu inganda zirenga 150 uzengaga inzoga zituje ubuziranenge mu Rwanda zimaze gufungwa ndetse ibinyobwa byose byazo n'ibindi byatubizwaga mu mahanga biri muri uwo mujyo byarahagaritswe burundu. Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko abarenga 50 bamaze kwicwa n'inzoga zituje ubuziranenge mu gihe abantu 100 bose bamaze guhuma gusa ibihumbi 11 bamaze kuba imbata cyangwa se basabwe nazo mu mezi 6 gusa. Ibihumbi 11 by'abanyarwanda nyamuneka ni abantu benshi cyane bamaze kuba babatwa n'inzoga. Reka njye hanze y'u Rwanda babwiye ko umuyobozi wa komisiyo y'uburenganzira bwa muntu muri Uganda UHRC Mariam Wangadya yatangaje ko yisubiyeho ku cyemezo cyo kwegura ku mirimo ye nyuma y'uko Perezida Yoweri Kaguta Museveni yanze kwakira ubwegure bwe. Wangadya yabigarutseho kuri uyu wa kabiri ubwo yari imbere ya komisiyo y'inteko ishinga amategeko ishinzwe za komisiyo inzego zashyizweho n'amategeko n'ibigo bya leta akosase. Yemeje ko yandikiye Perezida Museveni ibaruwa imumenyesha ko yeguye ariko Perezida yanga kubyemera. Yagize ati bwana Perezida wa komisiyo, nukuri nandikiye nyakubahwa Perezida ibaruwa yo kwegura ariko ubwegure bwanjye nibwemewe. Wangadya yavuze ko intumwa nkuru ya leta yari yaranamenyesheje inteko ishinga amategeko ku bwegure bwe butigeze bwemerwa abicyo ko akomeje kuba umuyobozi wa UHRC. Yagize ati intumwa nkuru ya leta yagejeje ijambo ku nteko ishinga amategeko isobanura neza ko ubwegure bwanjye butigeze bwemerwa akandi ko nkomeje kuba umuyobozi wa komisiyo y'uburenganzira bwa muntu muri Uganda. Uko niko bihagaze. Abajijwe niba yaramenyeshejwe ko ubwegure bwe bwanzwe binyuze mu magambo y'intumwa nkuru ya leta cyangwa niba ari Perezida Museveni ubwe ari we wabimwibwiriye, Wangadya yavuze ko Museveni yamuhamagaye kuri telefone akamutegeka gusubira ku kazi. Yagize ati igisubizo nahawe n'urwego rwanshyizeho cyanyuze kuri telefone ntabwo cyari mu nyandiko. Hari igihe nyakubahwa Perezida akoresha telefone mu gutanga ubutumwa. Nategetswe ko niba naravuye ku kazi ngomba guhita ngarukaho kandi nubahirije ayo mabwiriza. Wangadya yari yanditse iyi baruwa yo kwegura muri Nyakanga 2023 ashinja bamwe mu bagize komisiyo kumurwanya. Mu bo yashyize mu majwi harimo Simeon Nsubuga wahoze ari umudepite nyuma y'uko bombi bagiranye amakimbirane kuva Nsubuga yagirwa umwe mu bagize iyo komisiyo. Undi muri iyo komisiyo ni Jacquet Atuhahire Rwabukurukuru
nawe yagiye anenga Wandajya ku mugaragaro avuga ko adakwiriye kuyobora iyo komisiyo. Aya makimbirane yakajije umurego nyuma y'uko Wandajya ashinje Atuhaire na Nsubuga gukoresha umutungo wa leta by'umwihariko imodoka mu bikorwa bya politike birimo kubogama. Ku rundi ruhande Nsubuga nawe yashinje Wandajya kuba adafite ubushobozi bukenewe kugira ngo abe umwe mu bagize komisiyo. Wandajya we yamushinje kutagira uruhare rufatika mu guteza imbere imikoranire y'uru rwego, ahubwo agahitamo kwishora mu makimbirane adakenewe. Ngaye nguko rero, mbere yuko twinjira mu Burundi tugiye kureba ibya Prime Niyongabo, reka bavuge ko kuri ubu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abantu ibihumbi 200 bose bamaze kuba babura ubuzima kubera icyorezo cya Ebola. Ni icyorezo rwose cyananiranye gucika hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni ibintu biba bibabaje cyane, gusa nta kundi imiryango yagiye ibura ababo kubera iki cyorezo bajye bakomeza bihangane. Gusa tukiraho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, reka mbabwiye ko abarimo FARDC, FDL na FDNB bagabye ibitero karabutaka muri Karehe. Umutwe wa AFC M23 kuri uyu wa kabiri tariki ya 11 Kanama 2023 washinje ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugaba ibitero bikomeye mu duce dutandukanye twa teritwari ya Kare mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo. AFC M23 yavuze ko ibyo bitero byatangiye agana saa 11 z'igitondo bigabwa hifashishijwe imbunda ziremereye. Umuvugizi w'uyu mutwe Lawrence Kanyuka yifashishije urubuga nkoranyambaga rwa X rwahoze ari Twitter atangaza ko biriya bitero byibasiye ahantu hatuwe cyane byagabwe n'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, FARDC, umutwe wa FDLR, imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo, abacancuro b'abanyamahanga ndetse n'ingabo z'u Burundi FDNB. Kanyuka yanditse ati kuri uyu wa kabiri tariki ya 11 Kanama 2023 guhera saa 11 za mu gitondo ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa zirimo FARDC, FDLR, imitwe y'abazalendo, abacancuro b'abanyamahanga ndetse n'ingabo z'u Burundi FDNB ryagabye ibitero rusange zikoresheje imbunda ziremereye mu bice byinshi bituwe cyane na bya teritwari ya Kare birimo Chambombo, Cyangugu, Kaziba, Rumbishi, Kwisimbi na Gafufura. AFC M23 yavuze ko ibyo bitero byagize ingaruka ku baturage aho bamwe bishwe abandi bagakomereka mu gihe imitungo yangiritse ndetse n'imiryango imwe n'imwe ikava mu byayo. Uyu mutwe kandi uvuga ko ibi byatumye ikibazo cy'ubutabazi muri ako gace kirushaho gukomera. AFC M23 yavuze ko itanzeho umuhamya abaturage ba Kongo n'umuryango mpuzamahanga kuri biriya bitero mbere yo gushimangira inshingano zayo zo kurinda abaturage bo mu bice igenzura. Ibitero bishya by'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Kare bije mu gihe Kivu y'Amajyepfo hari hamaze iminsi hari agahenge nyuma y'imirwano yo mu kwezi gushize yasize AFC M23 na twirwaneho basubije inyuma ingabo za Kinshasa zashaka gufata Minembwe. Ubwo rero n'ubundi nakabuza rwose, nakabuza ko AFC M23 iri buze kongera kubita ikabasubiza inyuma. Ibyo ngibyo ni ibintu biba bizwi rwose. Ngo muri iyi minsi Prime Niyongabo, General Prime Niyongabo ni umukuru w'ingabo z'u Burundi. General Prime Niyongabo ngo yakoze urugendo rw'ibanga i Kinshasa muri iki cyumweru gishize. Ese ni iki akihishe?
aho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri ubu guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yateye utwatsi abayobozi bashya b'ibigo by'amashuri makuru na za kaminuza biri mu mijyi ya Goma na Bukavu bashyizweho n'ubuyobozi bwa FC23. ivuga ko ibyo byemezo nta gaciro bifite mu mategeko y'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu Minisiteri y'Amashuri Makuru na za Kaminuza, Ubushakashatsi n'Ubuhanga ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo SRCI ku wa mbere tariki ya 10 Kanama 2023 yatangaje ko yamagana ishyirwaho ry'abo bayobozi nyuma y'uko amazina yabo atangajwe ku wa gatanu tariki ya 7 Kanama 2023. Kinshasa ivuga ko kuba FC23 igenzura ibice bimwe by'ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bitayiha ububasha bwo gushyiraho cyangwa gukuraho abayobozi b'ibigo bya leta. Minisiteri yavuze ko izi mpinduka ari ukwivanga gukomeye kandi kutemewe mu micungire y'ibigo bya leta. Ishimangira ko ububasha bwo gushyiraho abayobozi b'amashuri makuru na za kaminuza bya leta ari ubw'inzego za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zonyine. Mu bigo byagezweho n'izi mpinduka harimo Institut Supérieur du Commerce de Goma, ISC Goma, Institut Supérieur Médical de Goma, ISTM Goma, Institut Supérieur Pédagogique de Goma, ISCP Goma, Institut Supérieur de Développement Rural de Bukavu, ISDR Bukavu, ISTM Bukavu na Université Officielle de Bukavu, IOB, hamwe n'ibindi bigo by'amashuri makuru yo muri ako karere. ISRCI yavuze ko abayobozi bashyizweho na FC23 nta gaciro k'amategeko bafite kandi ko badashobora kugira icyo bahindura mu mikorere y'ibigo bya leta. Iyi minisiteri kandi yatangaje ko abayobozi bari basanzwe barashyizweho n'inzego za leta bagumye mu myanya yabo kandi ko bakomeje kugira ububasha busesuye ku miyoborere y'ibigo bayoboye. Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yanaburiye abakozi b'amashuri makuru cyangwa undi muntu wese wagerageza gushyira mu bikorwa izi mpinduka bashobora gukurikiranwa no guhamwa hakurikijwe amategeko no guhanwa hakurikije amategeko. Iyi ntambara ku miyoborere y'amashuri makuru ije nyuma y'uko muri Gicurasi 2023 FC23 yasabye ibigo by'amashuri makuru biri mu bice igenzura guhagarika imikoranire na Minisiteri y'Amashuri Makuru iri Kinshasa. FC23 yari yanashyizeho uburyo bushya bwo gucunga ibyo bigo burimo guha bamwe mu bayobozi bayo inshingano zo gukurikirana imikorere yabyo mu gihe ubuyobozi bw'intara bwahawe uruhare mu gukusanya amafaranga yose y'ishuri. Reka nsoreze kuri iyi nkuru ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump. Kuri ubu ngo yahinduriwe indege mu ibanga ubwo yavaga mu nama ya NATO yabereye muri Turkiya mu kwezi gushize mu rwego rw'ingamba zikomeye z'umutekano zafashwe kubera amakuru yavugaga ko Iran ishobora kumugaba igitero. Trump yagaragaye kuri televiziyo yurira indege ya Air Force One ariko nyuma yimuriwe mu ya gisirikare mu buryo bw'ibanga abifashijwemo n'imodoka isanzwe itwara amafunguro ku ndege. The Washington Post yanditse ko abanyamakuru bamwe na bamwe mu bakozi ba White House bari muri iyo ndege batamenye ko Trump yayivuyemo. Abayobozi babwiye CBS News Amerika yari yabonye amakuru yizewe agaragaza ko Iran ishobora kugaba igitero cya misile ku ndege. White House yo yari yabanje kwemeza ko Trump yagiye muri Air Force One. Trump yari yageze muri Turkiya yari mu ndege nshya ya Boeing 747-8 yatanzwe na Qatar, ariko yari yatangaje ko azagaruka akoresheje Air Force One ya kera nk'uko byari bisanzwe ngo mu rwego rwo kwiseza. Ku wa 8 Nyakanga amashusho yagaragaje
Trump yuriye indege ya perezida ku kibuga cy'indege cya Ankara, ariko nk'uko Washington Post yabitangaje nyuma yajyanywe mu ibanga mu indege no ya C-32A ariko ariyo Boeing 757 yahinduwe ikoreshwa na Vice Perezida wa Amerika. Yagejejwe kuri iyo ndege ari mu modoka itwara amafunguro, yari yagejejwe ku muryango w'indege ku rundi ruhande rutandukanye n'urwo yari yuririyeho. Minisitiri w'ingabo wa Amerika Peter Hegseth nawe yuriye C-32A ukwawo akoresheje ingazi zidasanzwe kugira ngo urugendo ruse naho nta kidasanzwe kirimo. Abanyamakuru bamwe na bamwe mu bakozi ba White House bagumye muri Air Force One, ndetse bivugwa ko basabwe gufunga utwenda two ku madirishya, ntibari bazi ko perezida atakiri muri iyo ndege. Trump yerekeje mu Bwongereza akomeza urugendo agana muri Amerika. Agezeyo yongeye kujya muri Air Force One ya kera nyuma yuko igeze ku kibuga cya Ralph Milden Hall. Ntabwo byasobanutse neza uko yavanywe muri C-32A agasubizwa muri iyo ndege. Nyuma yaho Trump yimukiye muri Air Force One nshya yatanzwe na Qatar kugira ngo asubire i Washington. Muri urwo rugendo Trump yabwiye abanyamakuru bari mu ndege ko Iran ikomeje kumutera ubwoba, ariko ntiyavuze ibyihindurwa ry'indege ryari ryabanje gukorwa mu ibanga. Nyamuneka nibyo natangiye mbabwira, ni ubu mwumva mubona Trump arimo aragenda yihishahisha. Umunsi bashinguraga El Khamenei, nako igihe bamushinguraga haciyeho iminsi, Iran yagize icya iragenda ifata ifoto ya Trump iyishyira mu isanduka, ubundi ifata igipfunsi cya El Khamenei igishyira imbere ya nuza ya Trump, nyine bigaragara nkaho nyine uyu Khamenei yari arimo aramushyingura. Ubwo rero niyo mpamvu mwumva uyu perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump akomeza kugira ubwoba Iran, ariko abantu benshi bakomeza kwibaza ese koko Trump yaba yaratsinzwe iyi ntambara ya Iran? Nyamuneka wowe uko ubitekereza n'uko ubyumva ngwino hano muri comment, dore nawe uri umuntu mukuru udusangiza ibitekerezo. Ngayo nguko reka nsoze gusa mbabwiye ko Liban yakuyeho burundu igihano cy'urupfu. Ni amakuru mba mbasomera mu gihe n'ibindi binyamakuru bigiye bitandukanye bigenda byandika hano mu Rwanda ndetse no ku isi muri rusange. Nawe ufite umwanya wajya uca muri ibinyamakuru rwose ugasoma ukareba ibyatangajwe. Soza inteko ishinga amategeko ya Liban yatoye itegeko rikuraho igihano cy'urupfu, bituma iki gihugu kiba icya mbere mu burasirazuba bwo hagati giteye iyi ntambwe. Iri tegeko ryatowe kuwa 11 Kanama 2023 hari ku munsi w'ejo. Minisitiri w'ubutabera wa Liban Adel Nasir yavuze ko iki cyemezo ari amategeko akomeye mu rwego rw'ubutabera n'uburenganzira bwa muntu muri icyo gihugu. Liban yari imaze igihe kirekire idashyiraho mu bikorwa iki gihano, kuko guhera nko muri 4 nta muntu wigeze yicwa n'ubutegetsi hashingiwe ku gihano cy'urupfu. Gukuraho burundu iki gihano byemejwe n'abagize inteko ishinga amategeko bikaba icyemezo gikomeye mu karere, aho igihano cy'urupfu gikoreshwa mu bihugu bigiye bitandukanye muri kariya karere. Minisitiri Adel Nasir ni umwe mu bayobozi bashimiye iki cyemezo, ashimangira ko ari intambwe ikomeye Liban iteye mu kuvugurura urwego rw'ubutabera rwayo. Ngayo nguko amakuru yararamutse avugwa kuri tariki ya 12 Kanama 2023. Nyamuneka niba ukunda ibiganiro tubagezaho n'inkuru tubahereza, kora subscribe kugira ngo umunsi ku munsi ujye dusanga hano ku murongo wa Man TV. Nitwa Sale Hassan, ndabashimiye cyane, reka bifuze kugira umunsi mwiza.